ничек беләм? Шундый укшида, мөлаем, Subhanallah күстимәсе. Сезгә сәламәтлек. Сез булганга без бәхетле. Безнең редакциядән кичкене генә бүләк алыгыз әлегә. Һәм укучылар сезне күрә, таный, бер-ике сүз әйтеп җибәрәгез әле. Хәзер Яшел Үзән газетасына подписка декадасы бара, ташламалы бәядән язылабыз. Үзе Ибрагимов хәзер сезгә әйтә. Нишләп тырышты ул? Шундый тырышлык куеп Яшел Үзән газетасын ачкан кеше язылыгыз дип әйтә. Yazılgına değil, bu gazetana bütün Tatar kişisi, Kızğançka karşı bizden Yeşil Üzən rayonunda, şehirinde Çinçinlik Tatarça söyleşirler, söyleşirler, edebi dilde söyleşirler bir az. Ben indi şu gazete aşağı, telini bilirge, milletine yaratırlar, öğrenirge gerek. Hem özümüzün patriot bularga gerek. Yaxşı, ixlasdan sizni qutlayım. Can dostlarım köklerimde, siz benim yıldızlarım. Balkığız siz ömür boyu, yaktırtığız yollarım. Can dostlarım köklerimde, siz benim yıldızlarım. Balkığız siz ömür boyu, yaktırtığız yollarım.